Ua mātou whelai ma le sui le uni laka pi stadia. Na mai ma mela polo laka pi. Mana uska. Mai mana chest. Mana uska le wala pis. Ya no mai nei mātou whelai ana nafi. Ya ona nafi foi la. Sao mai le sui le rugby international. IRP international. Ya na umara mātou taranoanga. Ai matou whelua i lo maltei tei whono siri o la IRP o lalangi atoa. Ma matou suma nafi. O le latou whanau nau tainga, ia malama lama i le mea lea e toa i le mata upu lea le 5 miliona Australia. Ai le i fōi ia le Minsta Alvai Fafu. O te talitonu na wana au i le Uni Australia ma le IRP o mak. Ranga wala iloa, wa iloa Minsta ele whaingofie le isu le whenga im tātou. Lua masina tolu masina te ruaina avela o tusi alo ia le Uni la kapia sa moa. Memo mua, te tauna fo fall mta upu. Ale wa ai al malo, ele ma whaina fo ia mta upu, pe a whai eleo ese la tau le tau o vere Uni la kapia. Te mine, ele o suia la utala me le amtanga. Ono lea, o wha le tonu tatu Uni la kapia. Ono le pulenga, pa pena fo i tau mango results ia tau te vai ei, o hawha i unga i tatou oi, toi titia tatou le qualify. Sevens, wo le lopen tatou wo o mo el pa uma walalo nei. Ono lea, o le tūlanga la ver pulenga ma o, na whailolo la utusi alo ia Australia, wha matala mai, o le ale mata whai o ia le malo, e whail tupe lea. A whai e saini le malo, o ai e va ia le tupe lea pe amel lima sua. O fea be ina ona saini le malo, a velo le limo le uni la kapi, a leva i atu le malo, e le o tūranga le leile uni la kapi, o mai uma uni la iti o le atunu a tō matangi sa mai. Ai o manu wha manamala man tau. A whai o le rei pūlenga, o ese. Whiri nisi tai fōwe o mai, ai le uni la kapi. Ma rana le kapi. Ona na filana manino ai loa le tai fono le IRP atoa. Whaari mai e tea wale lei. Ta tia le mta upu a Samoa e fo Samoa la to whapitau. Au lau taru sanga i le iuni lakapi. O te le mana e misi Samoa mal whamanianga. Le la elo loma le mato whelo inga malpare mi o Australia. Apea mai e tala no whatasi au malpare mi o Tonga, malpare mi o Fiti. E matatou. Awa umana o taru sanga i Australia. Tātou te mana o mia le whan lea. Ai te tau o na whatulanga i le tū tino sao e ave i le whan. E lau te whatari lau tala na whai i le uni la kapia Samoa. A whai tau te leo ese. Ma le whafoe ino le uni. O le ata pena lo le malo ma tamatuai uma ma lato uma langolangon la kapia Samoa. E whaatu le uni la kapia fau. Ma le upu le nana utau tino le whaale, te whono nafi. E whina ngano malia te tauna fua, mai lau fua le whawhita au dia Samoa. Ona watu la ile malo e afia, ona le nau, ia sefere la kapia Samoa. O le ala ta oto le teimine nei. O le ta oto le teimine nei, le tali. Le tali mai le la kapia Samoa lau tusi. A tali mai lo e leo ese, ia na malia lo lea. Whasisira lo ia Samoa, o le a whai loa le uni la kapi fau a Samoa, mōre le mana. Ia, lawa mai le latou whasisiranga ia tea. O le ata tia mai a Samoa latou te soa lau puleina le tau. Ai ua manino le IRP International. Paulo le awal, I've given them option. A whai ele ma whainau ese al whaafita uri lea, o le wha le tonu le taitainga mal pulenga, ai no nofo ia. E on whatulanga lola i o le wha moe moe. Mai o te le saini se tupe. Pe a le malia le malo, o le uni, o le tutino faude la ave tupe. E le ma whainau o te saini le tupe lea mo le malo. On behalf of the government,
ai amai le tupe toi ave le unit white ha tauna le vantari mai wa ko lo masingo ave la kusi le msekati le wa la ina o le o onga a fai wale tari mai ono no vinga le fio ese le la na la ina na ta pale o mai ole o mai le uni la kapia o stadi le fa o matu tele no mali uni la kapia le ale la lolangi ia le o fa mam la mai ia ile me o lo tu ai le fa tau tanga al malo